Jesi Yesu ƒe tsitretsitsi ŋusẽ la. Aƒetɔ Yesu ya yɔm mí lea, ye nye Kristo. Kristoa ye nye fia. Yesua ye yi Mesaya xɔla. Yesua gɔme koe nye xɔla. Kristo ye nye fia. Nɔmata siwo le ke le ati soga dzi alo wole ʋɔnudrɔ̃mea, ye la tɔbia sebe woe nye fia ma hã. Azɔ be nu yɔ be Kristoa ye nye king. Vɔ Pilato afia wònye. Vɔ ye drɔ̃e ʋɔnu le keke me va kɔ fiawo dzi fia ma be le ʋɔnua drɔ̃m. Va trɔ bɔbɔ ye nya ɖo ŋuti ne be ewoe gblɔe. Elabena Yesu ŋutɔ megblɔ ne be nye nyi fia. Baba Mawoe ɖoe fia. Bia mi nye fia. Ebe woe gblɔe. Kasia be ɖulamewo ko tome ne bɔ. Be leke ma le ɖo ŋuti ne fia lo. Va mi ne ko tome ne fia dzi fia ma be ko tome na. Ame ne le ʋɔnua drɔ̃m hã fia dzi fia ma be le ʋɔnua drɔ̃m. Va si kpi le míawo ta wo drɔ̃e ʋɔnu yi metsi o. Esi kpi ko ko tome ne le míaƒe nu vɔ̃ ta. Míawoe dze be míaxɔ tome Mawu. Vɔ Yesu lɔ̃wo ƒo yi. Ne míate kpɔ ɖeɖe ko. Ne míate trɔ kpɔ xɔkɔ ko. Ne wòate trɔ tsaka na mí kple Mawu. Ne mí ma nye ame siwo wogbe o. Ne mí ma nye ame siwo wo condemn. Míele xexea me leka gbea. Míele sẽ abe drɔ̃e ne kpe le wɔ ya hã amewo le fu ɖe ŋkake vɔa. Ne Mawu ve mía nu kaka ne míɖu tsi ne mítso le xexea me. Fi ke mí dza nyɔ lea. Ye be ŋuti kɔkɔea bɔblɔ mele ŋuti o. Xexea be ati ɖeke menyo ɖe nu. Medo be ɖa nye kple mí ma miss vraiment. Zi ale si Yesu ku le ati soga dzia, mele wɔ nu vɔ̃ ɖe si le ya sẽ be hã Aƒetɔ la ne tsɔ ke. Ne se be wòbetsɔ le koko le ta o. Eƒe amenugbe kple lɔlɔ̃ yi be ɖo ne ha kako le ta. Lɔlɔ̃ la tsɔ mí kpaka míaƒe agbemavɔ be dzoma le Yesu be ŋkɔ. Medze na tsɔ wò Biblia va Filipitɔ ƒe agbalẽ me. Filipitɔ ƒe agbalẽ ɖeka etɔ̃lia. Wokui wotsɔ yi 11. Wokui ewolia bene madze si eya mahmia ƒe tsitretsitsi ƒe ŋusẽ kple eƒe fugbegbewo ƒe hadede eye masɔ kplii le eƒe kume. Wokui 11 lo. Negbe godoo la made ame koko ƒe tsitretsitsi la gbɔ. Nava me na míawo tsã. Le Yesu ƒe ŋkɔ me. Nɔviwo mi kɔ tanya ya. Aƒetɔ Yesua ezã ame ɖe woyɔe be Paul. Vɔ hafi Paul la va nye dɔtsɔla ne Yesua. Medzi ma na míanya ŋdɔ abe Yesu ɖo apostolowo ɖo ŋkɔ ne Paul. Yesu Kristoa eɖo disciplewo ko kplɔe ɖo ŋkɔ ne Paul. Gamɔ me la, Paul esu metɔ na Aƒetɔ Yesu be va. Va ɖo kekeli dzia Mawu va de Paul hã be lʋɔ. Ne Mawu te ve Paul nu be te be lʋɔa, ela de wò tsã. Ne le sadzokakɔ le wɔ nu dra ɖe tɔtɔ kpɔ hã, Paul tɔ lolo dɔ. Va kpɔ amenuveve ta wo tsã la kpɔ amenuveve. Nyɔkɔ see me wɔ. Den ɖeka megakpɔ yi ke to vo ne Paul be nye be esi be kpɔ amenuveve sia edo dzesi tɔƒe ɖe ŋutɔ. Yena be na ŋkɔ ɖokui be eyi nyi nu vɔ̃ la gãtɔ. Bɔ yi nu ve alea. Ŋusẽ yi ne le Aƒetɔ Yesu me kakakakaka. Bete tsɔ ɖokui na wo klẽ le ati soga. Ŋusẽ le be kakaka woɖii le yɔdo me. Ibe didia fiɔxɔ ƒe asrafowoe li. Ekpe yi wokɔ le yɔdo na. Menye amewo atɔ̃ be ŋusẽ be dɔwɔwɔ ye. Vɔ ŋusẽ li kaka dɔ wɔm le me ka be fɔ̃ dro ɖa le doma mea. Ebe de yi be lʋɔa. Minya nu yi Paul wɔ. Ewɔ decision. Ewɔ tsɛtsɛ. Bena do to kpokpoe woa. Bɔ kpokpoe woa na be bene
ma dzesi eyama kple eƒe tsitretsitsi ƒe ŋusẽ kple eƒe fukpekpewo ƒe hadede. Number 1, fi ya mi le ya le ya sem la, fi mi de mawu ya tso ya sem le na esi dzedze alo dzesi Yesu ƒe tsitretsitsi ƒe ŋusẽa. Bibla be teƒe yi ne nɔ ɖokpe le dzinye la. Paula abe yeatrɔ dzesi Yesu tɔxɔe ɖe. Ya dzesi be tsitretsitsi be ŋusẽ ne na be tsitre ya dzesi. Ne gagblɔ be fui be kpe kaka kpe ati soga be fa ya do fukpekpea be haƒli. Ya dze xɔlɔ̃ yi be fukpekpea. Ne gbe ko do ya la, ame kpekpe be tsitretsitsia tsa akpɔ gɔme le eme. Ɔse ke ma, wotsa kpɔe se. Ne woyɔna be ame kukua, mi le agbe, mi me kpɔkpɔ. Bekua le apagbe. Paul le agbe tse pompo ya, bekua wi. Eƒewu ka wotso ta ɖa le nuwo kɔkɔ yi be ta dzɔ le kpotsia tsem. Ɔse be la fɔ, zi ɖeka. Bɔ tsitretsitsi li ne. Bɔ kpɔe se hatsi va ko. Kaka be ne gro ɖe kpe ɖe ya, ame gbogbo be tsitretsitsi ke woava tsitre le Kristo be tɔtrɔ va be yakpɔ gɔme ɖe. Ena bena edze agbagba hã edze si Aƒetɔ Yesu tɔxɔe ɖe. Edze agbagba hã dze si be tsitretsitsi be ŋusẽa. Eye be tsɔ ɖokui na be tsa akpɔ gɔme ɖe. Na amewo le atsitre. Ewɔe katã eƒewi va Aƒetɔ la elée ɖe asi. Tsitretsitsi gbea Paul la tsitre. Míeza mía tsitre. Ne kwese la ba me tamo ke la ba me na le Yesu be ŋkɔ ba. Nɔvia lɔlɔ̃tɔwo, nu ka míakpɔ le tanya ya me? Dɔmetsi míakpa kaba. Aba ebe kote sɔrɔ metsɔ tafi ya, mede wo dzi gɔ hã. Eye míakpɔ ɖo se ta ko míakpa. Bɔ nu yi dza se nɔ enua nukpɔ me ya be vi. Na ame sia me be ne mi trɔ aƒe me mi kplɔ nu mía nɔviwo. Dzime le trɔ dzime me trɔ pɔpɔ yi ne su mía sia. Neke menyo na mi le wo ya te mi le kekea me tsɔ wi o. Yayra si mi kɔ tso mía Mawu gbɔa ye nye ma. Elabena amewo li nyo mi, amewo li kpɔ gawo mi, amewo li dze ɖeka dze ɖo atsyɔ ŋkesiŋɔŋɔ le wo si, ega le wo si. Bɔ nu ye ne nye ɖeɖekpɔkpɔ, xɔxɔ me su woƒe lubɔ si. Egea le wo si wole kekea me le kle nyanyanya. Bɔ ne gbe si gbe ye Mawu kɔ woƒe agbea, woƒe luʋɔ me dza yi dziƒo. Ati ke woɖo ɖi ne wa regret be ne ɖe wonya esi ŋutsi na yewo va kekea. Bɔ Mawu ɖe mi bɔ kakea kekea me le avɔ kple mi. Abɔ sam le dzadzadom le fukpekpe ɖewo tsɔ vava. Bɔ ne le nye Kristotɔ, eye le tsi be yi ɖa ya do Kristo ƒe fukpekpea be haƒe ya. Ma bo fukpekpe mɔ katã ele akpɔ tsyɔ le Kristo be nyanya me. Paul be gbɔdzɔ. Va ke fukpli woƒoe le gaƒã me. Woli de ga yi game geɖe le Yesu ta. Elɔ̃ be yeado yi be fukpekpea be haƒe ta me kɔmple o. Vɔ titi ɖe taplatsi ka do wea ne le. Game li o. Enu mele sa. Dɔ mele asi mi. Ye na nye mete va tsɔtsi. Kɔsida gbe me vɔ ɖe taplatsiwo ko la lɔ kpɔ ɖe bɛŋbɛ. Le ɖo la dzesi Yesu ya tɔkɔe ɖe. Le takpekpe ya wɔm mi le mea, metsi na trɔ. Le ɖo la change. Elabena ŋdeke meli Mawu la gawɔ nu atsɔ wu ya. Ŋkɔ bubu ɖeke meli Mawu la gatsɔ aɖe ko. Yesu Kristo le abe Adame. Adame ame gbãtɔ katã yi ne to ŋutilã le kekea me Adamewo to. Ame siwo be lubɔ yi la trɔ yi dziƒoa nɔ Mawu gbɔ, Yesu me wa to. Ta Yesu Kristo the type of Adam. Ye nye Adam velia yi ke ne na agbe amewo ƒe lubɔ. Adam gbãtɔa yi be nu vɔ tsɔ nu vɔ na amewo katã yi mi kpɔku. Yesu Kristo va na mi agbe. Ne yiwo me to mi le yi le kɔmple na kaka le demegbe. Ne le mo kaka le va demegbe patapata, ena ɖe fu ŋutɔ. Tagame ɖe le megbe dem la,
do gbe ɖa ne trɔ ŋutsi tre. Nyɔkpɔ si ne wɔ lo. Nyɛ yi ɖe Petro ƒe agbalẽ me ne míakpɔ nya ɖe tso Petro hã gbɔ. Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ eta 4. Míaxlẽ kpukpui wuietɔ̃ tso yi ɖe wuiene. 1 Peter chapter 4 verse 13 to 14. Le Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ eta 4 kpukpui wuietɔ̃ tso yi ɖe kpukpui wuienea. Egblɔ na mí bena ke boŋ zi geɖe ale si míekpɔ gome le Kristo ƒe fukpekpewo me la, zi geɖe make míkpɔ dzidzɔ bena le eƒe ŋutikɔkɔe ƒe ɖeɖefia me hã la, míakpɔ dzidzɔ eye míatso aseye. Maseyime gã aɖe le mamea nɔ. Petro gblɔ ɖe gbogbo wuienelia be ne wodzu mí le Kristo ƒe ŋkɔ ta la, woayra mí. Mava se me gã aɖe. Petro gblɔ elabena ŋutikɔkɔe kple Mawu ƒe gbɔgbɔ le ŋutikɔkɔe kple Mawu ƒe gbɔgbɔ la va dzudzɔ ɖe mía dzi. Ame mawo gbɔ la, wogblɔ wòsunya ɖe eŋuti, ke mia gbɔ la, wokɔ eŋuti. No kɔ ŋuti le wòtsa gbɔ ama se amen. Ne Bible le asi wa te floko. Ame mawo kɔa, wogblɔ wòsunya ɖe ŋuti. Vɔ le mia gbɔ la, wokɔ ŋuti. Le mata, Mawu ƒe gbɔgbɔ kple eƒe ŋutikɔkɔe va dzudzɔ le mía dzi va rest upon us. Esi le nye Kristo tɔ. Aƒetɔ Yehowa Mawu ŋutɔ Zimbos. Be gbɔgbɔ kple eƒe ŋutikɔkɔe eva dzidzɔ, eva rest ɖiɖi kɔ mía dzi. Eya ta, ne míekpe fu le eƒe ŋkɔ dzia, Biblia be míakpɔ dzidzɔ. Nɔvinye, masam ko míatu keke kaba bu le srɔ̃ko me. Hafi míakpɔ dzidzɔ. Dzidzɔ tɔxɔe ɖe mi ne Kristotɔwo wokpɔna. Even la experience dzidzɔ lia. David nya dzidzɔ sia. Ne lãme gblẽ ye mete va ta ke so yɔtɔ gbe wa ebene. Ebe ne yi ɖo ŋku si ɖeke yi nɔna amehawo dome. Yewo yina takpekpe me. Enyina datsi me. Ne yi be lãme mele si o. Ne woɖo takpekpe ɖo me va wale leke le fail ne ɖo. Nenye be wowɔ Easter retreat, December retreat, August retreat, afi si míakpe ta le ʋlie. Vɔ le nye Kristotɔ, eye le to fukpekpe wɔ si leke Paul gblɔ be yeade hafi le tsɔ Kristo ƒe fukpekpe ƒe hadodoa le kpeƒeƒi. Yi míaba assemble mía ɖokui ʋlie. Ne le mis teƒe ma leke le sene ɖo. Le kpɔna dzidzɔ be yi me yiwo tututua. Alo bena itɔ le fi ma ɖa ya yi me yi o. Le xana na le sena bebe le ɖuna ɖoke ya. Elabena dzidzɔ ɖe li ɖe mío va kpe. Ne Mawu viwo va gbɔa, Biblia gblɔe na mí le Psalm ƒe agbalẽ me. Ɖe fi ma ye Mawu do dzidzɔ kple agbeli tegbe. Agbe la nɔ mía do. Dzidzɔ la nɔ mía do. La to dzidzɔ ya kɔme, anɔ agbe ya kɔme le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mikwa, Petro nye apostolo do ŋkɔ ne Paul. Enya Yesu nɔ Yesu gbɔ ŋkɔme kple ŋkume ŋutɔ ka wòve ame etɔ̃ kple afã. Petro nya Yesu ka wòva li kakle le ati sogadzi. Gake mole Yesu Kristo kam le ati sogadzia, Paul mele wo dome. Esi Yesu Kristo ku dzo yi dziƒoƒea, Paul va tsi Yesu yome. Ŋdɔ kaka Yesu va do goe le Damasko mɔ dzi. Le Petro ya tututu ta. Esi yina yi hã lege mɔ ma dzie dziƒo ƒe keklẽ ne sẽmu ya kpe yi le yi be dzanyi fi ma wo ɖe le nɔ. Ye ma va wɔ dɔ keke hã le gblɔ bena ya dze si Yesu ƒe tsigbetsitsi ƒe ŋusẽ. Ya de ha kpli le fukpekpe me. Ne kpe godo ame gbogbo be tsitretsitsia ya de gbɔ. Da Petro le gbɔgblɔ na mí be medzina gase kpokpo etɔ̃ hafi míadzo ɖe le afi le. Petro yi nye Yesu Kristo ƒe apostolo
Era le pompo siabe ke bon zigede ale sinye pokoma le Kristo pe o mela zigede make mi po jijo bena le ebe ntiko koi bende de chiama hala nyampo jijo eye nyacho aseye mi po ale kukoto do me be jijo ba le podon no me de le strondo la no kopem apoto ola te no balomen pano klonu pa kompo le tio ma ne le tide ya nya do makwe e tople no dile me la blaliji la string kala diako na le uno besi bele le free home la e yina jijob ne le popia apoto wala zoponlo boy nyenye ile nyine ba ichangwa jura lechi na ko wala na si chala podijonche nunya ibe nya be to le fion ga mame o ha le nye la podijoko tele no wiwi no dokle ho bole bacteria ala te no vie ba mi duna na be aba go dunu la le zido kon le koya na le tibe ya nya poto yesu lo kono la te hape la ni kono ka de abogo ti petibwa ibe fu pepe am magagwio o abe Paulina o abe Pedro na Pedro sa le Pedro jinami benana ni pe fu pia ni le jijo poge nyawo nya yesu cho Pedro ba Pedro nya make up mo di yesu nyita ala te chipona ya mo yo khoji sebena na ni pe fu pia abenia khoji cho pe kamia tu ase enye ta Paul chanye yevo bombo siao bena ya dei petit amakuko ti de ti abo on sait le kweto yodomia ilo la chesi ba kun kakao bibo ba pon Paul me ya chesi bon sien e jaba ba kakaka jesi on sia ba kokko e kakaka so paradiso so jipo mo tonlia Paul kono kakaka na boa iba de ku umene mo bena glory kapete tilemchu ya mo vali la chotalenwa mo brain ba kopla medeko gama bele cheni on le iba fo le son bono to gapa me iye luka trabale on va lien cheni we no gbede chi clear va mo na ba Paul mo fajiode brother yesu le khoade nkete le chio e metele de dukule na kaneto awodoyo asuboma ni aduma to kedoli magenya to intore last Sunday vai amole ni aduma ma chao ike maunao adnisisi nunya de losi atede losi kabe na do unu re china bodola nboyo wa de no tilo boyun wa no le ma wa medi lo mo ko da si oro kinchi Max Janino pade ikabena le treyet a have yo go to pade kunna me ba be chira chen eye ma bogo ko ke samu yo no nyao o pongero ba bere bo ma no wore lo ma yo cha le la no branch le no na promelo le to be ma to fu pla ko la Boko Paul amile li a desi be ti bon sien ya desi Yesu be ti le ke be te pocho no kuko dome power I can le sika be te raise from death ebe yani not go then you look at the la pile ibo fupetemen na gloko do amokoko be ti cha ya tem ya tebo ya pogo mele na ni ko fio be pe de ma domele na ganma ke da oso a u ba u pola e o choko fianya atro do lura no kabe ne yi Timothy gbo no apa gbane wa da ka ba ya ngoro ya so si oni chapi na ba se even kodalo ma panico ma Roma to cheni me le Roma to basi Roma soja wewe finally kuduru kama liwaga no be no ba release yebo
obéli le gede no no yo bene bombe na yi ma beto awe ta hat ko ba pe popoya only a Paul abo poyi popo de kadi go kasi blana ba ma popo di be nyobe na di le gea we lo le de table no koji no da de liadia kaka 40 years la le banani opone ka be china ipa o de kubo banali ka ne chitre lo rako ba asimeya ti ka mo double po o double yo kaka gapa zine ni me yo akon todo right gapa me for plesila o kafu no le gapa bo gapa me me jiyo de po go sati de be bo po jiyo le ma ti be yo ta yo ni be gama no to o ye yo de gama krisota o le rajin ka me no to le todo si o le ma kafu zireka mon sena ko Yesu ti te to yo do me mon sena de lugusha gabo horo ko dare koso chu ne kameli la ba do gama jima mon san le Yesu si ne ke na konsa de na gama na chu la ko ma bi to me te ni ba jo na mo le no du gama kwa o ma ira na wa gama chu le wa nisho Musna de que nyanya komble me musa klan bazi na ni nya no dia moji o yonko wa jo gre klan ba na purgai na Yesu Kristo ron kole mo gwe nega nya no ko ifa be do na bi fan on ta platia ko toma amelo promi do a homa japo anu de pereke le Yesu Kristo ya be en nomo no ni no to no bu ko fukla ko to la nja ma experience bi tu kuide that's the only news bando de no way gado me disi ava pona performance de la tribe ko wa yo bode mo do plan me yo na galo singo to ba la passport na chuka pere po manya mergero London ni wachoy America ya o do we yo no wa yo passport na majo jamie ayi ba opportunity o jena pa majo abi yo go se male ho va do le won ali ka passport banto i magawa miles on my right the troops planting le nya di over table passport le 96 Church ma to le nya di ka le do ba fu pe ni ko manona best party manona glone di best party to mi bitu mi do ko ma de chima ma pocket ka adat silununa manona best party to check ka ina bo so ja yo pona le tesi do bla bro young man missionary le je ka ba ko lo de le ka so ko bi wona wonle ma blene pa so le ye cham mi bula experience na de me escape no ma na ka de nya so ko nya da be pa so be no yo sipo manyi na no ma we ka o lo bien ça mi a we o ne ke ne si ani la titre abe ni pourquoi ko ya do mo de glene nya pe so la di ya dare e nyoba mi a o lo ni ma amowe le du ka o a tondo a kwa ina tondo adari le subilo zobono kasispa nostro supone yonelle nostro sokokyo yola swa de go macho e do on sa ulema na maka ne seta na mo le tomo ne satana dama be toma odone po lawa na mo le donne bo ko bo zol e bo bararo wole ma ni so na odone ma we yeho ma we chiamida amacha chion ko mi anyele non mi è tutti nel fuppetame a fa polene mi non ne ho dormi de ti lo bon infatti na me be Nigeria de vagi di guy gawa crusade anya no one o ikogogo ala fana yi Jesus kan ya start crusade wo ano be padam
akọ̀tùkọ́ló ayé ó bọ́ lórí ìjà Kristo wẹ́jọ gbogbo ta pẹ́pẹ́. Nyakọ̀ gàdìgà yàpẹ́ àwọn ẹ̀gbọ́n àná ràtúrọ̀nà yìí. Bọ̀dé ìpẹ́lẹ́ kẹ́lí rẹ̀ wọ̀ dẹ́. Mi bọ̀dà. Ẹ̀fọ́ ní yóò jí ní rẹ̀ hàn mi wọ́pọ̀ lè wọ́pọ̀ mu. Nyàbẹ̀ tàpá jí dundun wá ti trọ̀nù náà. Yẹ̀họ́ àtọ́kùn ilà ti trọ̀nù. Nẹ́bí ìmà tó wa. Apoto Yesu be esi alabama sha kaka nula wakodo wado. Ta ayadundo yung sitio kaka waba. But mako ni ending haro. Nenu wadu ya Yesu la ibe chokcha plogo bono. Nyawa yisro nenu to le fukwan le Kristo yene be eglo yi kale jagbe atwa. Lakbe strong Yesu. Amade makbeneo. Na le bia atobile ke madara jile ke ko anu no ma beton na le bodra la trosun na jite le bonoa me challenge ndo ave tro jite bo na flakoto la do pa kakara ile no ile grace na chami pakanye no wale Yesu lon kaoma ma nya kota pave ko na nya pa ba amadu kwi pechatia wo ena sije ke Kristo petit nsala amadu kwi pechatia wo ena sije je Kristo petit nsala amadu kwi that self decision. Take yourself. The Paul a entendu que la décision est. Il n'a pas de Petronia. Yes, donc on est Paul. Timothée nga. Il est apôtre mon quelqu'un. Matthieu ya. Barthélemy ya. Allez que le quelqu'un André ya. O donc on a Paul. Bon il va donc chia Paul was ya tiani entendu que. Beya Yesu Kristo petit monsia idola jia yin ni na petit pretu do on se kapo benya ela na Paul dona ngoma ela bana pio ita ba mo we ni o drona bono o challenge on so gere bo Yesu to ena wonule tale ya disi le rula o tia gomme yeme Tete iko te la we ibele to ba puma no ba puma to bi odoma Yesu de wa la o se chabe yi mo ko ya no iko ko ya no la no atusi doma we le prochima la no to bi odoma we le prochima bo o mo sugolo to bi ni tire wo o sugolo bozu ba sondum ela bana o ba jile de ka o le jijo kon lo no ni onti bo we ma prochima lo domela mo sugote onu Bon, le don a au tchèque chien bena, le que bego se le ha, Yesu toko yan. La tcheluma, na fule kota noma, aya le boza doji. Mi doto ya yina lo amado la tapati lo do amo wodo. Kaka kere, se no jora majiroji, dolele do, e no beso sendo, iko blamado no na kaka no magbete te ben ya blon kaka, o ji amado po kaka no chiko, ma po tchèque chien rado. Ma po self decision within a sin na se Kristo go. Ame Kristo Jesu nya. Le pro la o chetia atenuma. Apapa me la pomo kapero. Hallelujah. Amro ta papa me la sino. Amro la tonde sina. Apapa ke la sino. Yendo papa de ke. Bon oui mala, la. Adela pomo le ton la sien. Et de la production de Yadre. Baba de Yesu bari yarda ko kwambereji. Iwa wozi. Awu ta pasi amoro dona ko awu me la si. Amdo nene ni amoro te. Ki awdo no nai. Awu ba obere. Ni na ni wo chatia. La wo chatia popo. Wo chatia be Yesu ya bokre. Na no yum. La makela na rutra pode mouse boswa ndo lilanyi bebesis. Ma temos go
Fetu beda mamu grace na no miaji. Iko Paul na. Oyelo ba amino ko tuba le nupo hado. Ba do kekerese sul lisoya. Eli to nyame o ina tatsu beda le yin. And we just some permanent. Melando, Mokbo, mi una bo, una no, una coclo, adawadu. Bono mi no so mi le sonawa, di con che nota sena io bevea. Then no da mahania toya asino, dia bebekade, tada le nude, no mi le ni nunya. Le ya te potuto mea, e mi mona mo bevemo. Obede ọbẹ̀ ò dá lọ́rùn. Ọbẹ̀ ò dá lọ́rùn o. Lámúlídàdé mọ́ yóò lè bọ̀ o. Bàkásí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀tọ́ bá bẹ àtìpó ẹjí nílẹ̀ ká tó gbẹ́nu náà ẹ jẹ́ kúrò lásìkò ẹ̀kọ́. Ẹyin pàtó ọkọ̀ adá ayé bọ̀wọ̀. Bọ́lá kẹ́mọ́ ọ̀nà mi lọ́wọ́. O de vito lei o de taralem o se que o não ganha me colocamos selo bene Cristo brother sister no maio nyama pode sona nyama pode viola nyama pode cola com lá e com a capacia vamos tudo se a petite lile já ide é muito vamos carregar as romanas tá na misfimo Magak pabi majita pepe mana sau magak habe aku sangwila we ya be kepo ya ke wono malo ya modo le ibe yota yoyi bani yo sana yo na le yade le g na magabu botrop jimo pakaka le kule chimea baba sa sei kamale ya yade makdono ta mace na nyanyere bebe ya sene le chichi le nchima me do no amoto don le soso me kaka mono ko iba be nwande funtolo baba ka go wa sena me te kolo na ko kwa frida le do le social wa frida le do le me le nchima boa ne do lugun me ichi boa qui sont de bese sene le terrible e bon me do bere mi ma ko le ya ba go Ima kopelo le Yesu nkama. Esi atapeto Yesu coule bien terre. Ita sebebe. El perfo. O bui. O benyama nyama beuzbus. O donku pone. O kariwasivo le bien terre. Elle a été son gardien dans Boma Sweke. 9 hours. Elle y va ba lui. De gonso noi. Quand on y bechi. Ou chukri bechi. Oh, ma ben non tutti, non è cacchio indo. Dopo che codro per un codis. Abuyo, c'ho sabore, che chiama te a... Amare cameli lava o per. Ame già un magno la oi. Yesu qui. Ame o copte. Yesu bo qui ignora ti vuoi. Eyata, no viene le hacia cota o se gio, ne gio. Pupa kokata no lavai. Aha no lavai. Ni le hia no vega ole ti ai nya gishime totro. Apeto venu. Yesu khona. Chonu go nyek. Ma prodalem. Ma ti mani to. O come ti ma so do kunyana. Na de kama ga pon la sio. Misi de benawe. Boko kai la kwede insho. La o che chama le Yesu pun krova. Ya da sikile to wa baneka. Bamia kla Roma to fa panekate. Roma to pa bane etate. Ya na pokui atonso I ade. Roma chapter 6 verse 5 and 6. Le Roma to fa panekate pokui atoliebe. Ella bena ne Yesu de kampli. Hena soso pi le ipo kumela. Ekeva
Nya sopi le ipochi hamane. Man say amen. Beaucoup ya ten yabe. Esi nya esi abena. Ko klan nya pa amoko khola de atito gaon pe. Bene wade enogon ti lada. Bene nyaga asumbo nugon akpo o. Check yourself. N'ayez sopi le fukotomo kakaya nya sopi le chiprestio. Ta pole do rappeler au sopi le fukotomo kakaka o chutalen apo mo ya chitre. Na elle chronomie elle chrono christian bena elle a la nièce de capi elle n'a se sopi l'époque comme là. Le camia a sopi le n'importe le camia tient ouais alors le doula au tient na me de le sopi le kume le te ku ala no na ma sopi yesu le kume ta de tamato lu kunya na waka la tiso daji sibe yesu na no bon kake kudeli ma to lu kunya na kuma ma sopi ago menyebe na me sopi le kuma mo la no arbene nous vont leke la sopi le kume ibe leke bo to fuka kon la tiso daji de tawa le toloku na be ya sobene a sopi le kume nyebe mabadiana nous kon la no akpele mo Wonchina la kone nouveau bibi se nous dans les china o. Le diable to rené du cœur discipline du cœur because of Jesus Christ. He suffered for you and me. Ta o se le o che chiambe ya no agbeja chine. Ya no agbe kokoele le ibon kota. Gawe mo la to be we Yesu Kristo to alenya o wona no so ni wono. Manona no si oni no. Manlana no si oni le no. Me yina tido ya yo yino. Ela bana Yesu tole. Yesu tome. Nenana le to da subwana. Le sopi le kumema. Iata hokui atenia be. Asi nyenya asi abena. O klamia pe amokoko la de atito gaon pe amokoko. Amokoko yina be flesh. Nous vombe jiji. Aucun. That is Ogam. Only Yesu. Crucified with Christ. I'm not only let's super pokola bomoko crucified. Now, this is the Paul on the Magade, the Comanani the fear. Aleko Gobe, I can see Yesu Christo. Yes, I mean the same Yesu Christo. But I'm not see you the Conamaroto. Minyalaka Paul Toilet. Among Jesse Yesu no poto ato tonti. Amado tibe yore Jesse Yesu le yonya Yesu. Yola nya Yesu abe ni Kristo yola chotsi je Yesu atomo no bia. Amado wecha chance yo we. Ta oni Kristo toba bia o mapenale nchi. O Christian no bla mi Christian. Ude sitani le kakangleka. Il faut gagner priest. But elle be à ne pas qu'on la sérica. Qu'est-ce qu'il y a de lui dans le baptême? Il n'y a pas d'ailleurs de titané à nos décisions. Qui il a Jésus Christ n'y a eu. Alors on a Jésus Christ toi. Où tu es le blabo? Non à la church à Gamaba dans les hommes. Nous avons fait un avant. Amero Yesu yenya no le. No le ti ni chile ko pe ka bazi o me ajira do be o ta anoyi church ya Sunday super bobo. Nenya no yin Yesu. Ya no so suka paga un to congregation hi mi je te nya ko wa konra. Na o be church ni a chonchi. A chondo the church. Awako, atlachi, atsabio. Atmos la fauna, ameyo la perme le dola logo, atsabio, alagain, le tansos. Anglo se senan male. Bapola, etomele, apinjuka.
Baba sese ajali macam ajo Yesu bo. Leka tawalelo. Iba Yesu ya. Amoro nya Yesu a 419. Lo cheselo. Christ de iba practice no mo. Apoto Yesu Kristo a nkonida numi wona plan koma. Vamos lá só isso, não quando bom na mekeka só Yesu Kristo vão quando pejila amo kona odisse. Não chuva lioji dogo kosoko do no de doka. Kokobole. Kokobo. Vedo kokobo que me diz que o vai lá de baixo. Ele vai todo vai me abrir. Koklo mo kwesina de lichu. Kokobole todo de plia. Koklo baba boba. Reina. Emi Natali zikeka koklo kocho na sina comedy. Nelle lanto do alada si koklo vita la ba jingon di bobo le bon aba kekere li koklo bobo cha. Bezo ba jingon bi la. Ne de gbaja bi ngon de pa. Echibiti. Amado Kristo to ni anya Kristo mo yeti ode. Obe nouveau blede karchize. Maudira rae. Nitsuyon de kaye de chube. Nkonye apata Yesu chono. Yesu Kristo mwenye criminal. Apata Yesu Kristo mwenye 419. Apata Yesu Kristo mwenye dupa. Apata Yesu Kristo hila bini ekionado. Ekpena menti. Ekokona melele baba mso ina popobo. Ibe nko jirana melona. Ibe nko nyu ya yela cho na cho tia papa de tata de mama ne pa gbem. Dame ya de what the bull child chube mawe pia de nyu. Pas dao le Christus. Pas so le Christus. O sofo le haudam. Pas eri soli. Apostolos subo. Wamaji wa Dios de kalenye. Won tunyono kalenye ne Kristo. Da pole de yanye to kwere. Da aja baba kaka ibe Kristo ibe side de Kristo a. Oui. Aten konto. Ete bebe kaka bo ete bebe kaka Petro soko kaka Paul yo no vi Paul eja ko Yesu Kristo ade do paka ibo yaro como se chasito ni do la wonene ma ba mi kwande ni le church yinda ni le church le generations ni ko nya Kristo no brother nya yo pa semelia pa la prayer pa mo ko Bible study Diama kaiwa pa manurete la vadruba. Nena ma wale nya Yesu amabe ya ito ya chi nya Yesu ya yesi ndena mabachichi. Ya ka Yesu nya so no chimebe aso bleka kam chikon. Na ni chike sini na no anbe me doya no. Na ke mi le respond na Yesu Kristo. Ila na mi cham nya be jiji la sende jibe. Si sa ba mi ru ba ko flow do me. Imeyana no mabeloa. La man ne pas madodi. Na me valide di chan le mian chan. Asto abe a pefu le Kristo yi. Paso menye gamna sudo yo makoi. Aka ore kemenu. Ni le subo yi. Apoto la deli le ni le subo. Apoto la tocha babi me babi no subo yi. Ise babi ya subo. Tamiani jwalope. Baba o kabala de jipona mede. Si ça on va kabala desipone raobi awe kekeka amoyo le rabanka ka o subotsan c'est un moment où on est le hado amo me yin mo wi aton le hado ba mo ba le magbe de koko yi o ba kabayo ploro ba le magbe de kekeka ame yi o ta le si mo ko kabi yo ezo le rabanka ba kaba pa ame o ju yi maka o le magbe pe ni sai no da si magbe chipsime e la povena na le ko le hame na bechina u vale suboto amele baba me ja bi osebele le mo bechi lo do mama era hekota lo branch ma pasina okay ya te to mane ma como bechi lo vasila le dina mo be do sireji
Mi pas mi promettre. Hein? Et quand il me petit là, attends là, me petit là, nena mani jani apa to Yesu ama. Nani nyene numare to mi okakanya ade hapele kuko kanya iwe ade chitre me kuko chitre titi abo. Game jino no balu manu. Enna kaka me la li di prayer o jino kaka mo bale po. Le kam ya o ka grow mi mati tio. Otro mo be service o nya chile. Wa be mommy bale di prayer. Brother de capo e papo bedora la pleti chingo o ta de kompa. To ma me apa solid discover be ame anu na lesi. E kro bedora nyire nko. Eni a Bible at pense am quote Bible fine. Am man no le zando do repa la so la dollar. But le ben be ma gre go chinya. Ma gre go chinya no. Ma gre go chinya no. Le jiba pato la ne chi ma gbele yin chia. Yo ala bemian. Apsinya akhna Bible côté sonné. Tanya begoye paselolo le Christ be titi on salaji. So yin the last one, yin belia sorry, paselolo le Christ be titi on saladi. Bon api nya do paseya. Majiman bron, America be piore be tinya nami. No yi glomele ma wel do senyo katango. Magaba honsa dodo yo na le trojo apome na de propo chole chio ala bana correto to wona na mai por breno be liba penata manyi be ni asan go ka bo ni ya gbodo le ni no ji na gbodo bo musan dodo na chunya mo America be chodeli o yo ni le Jimmy Carter o ji le 1924. L'Amérique avait président quelqu'un de Mathieu de Washington dit que Canada créé Jimmy Carter dit. Et il y a Kouvaya, Jimmy Carter y a mis une chivo que le port. Il y a un italien sur le côté de Togire. Elle est young, elle trouve une Baptist Church. Elle veut continuer à aller à la Zoatora. Donc, Cadona, son school teacher. Elle est son school teacher, quelqu'un va de politique. Alors, politique, ils sont les school teacher election. Avec Yahi Senate. Yahi Sénégal. Au Daconer, habitué au Sénégal. Donc, quelqu'un met dans son school classe de 4 de Kobero. Elle ne dit pas que elle va y aller gouverneur. Mais Yahi gouverneur. Au Daconer, habitué au gouverneur. They continue by the Sunday school class at your go back up to the care over governor who nine Sunday school class. Even Sunday school class you no nine over governor show no mawaya. Brother, sister, pastor no, ni all dedication mother. Ni na mi learn the church governor of the state, but election Sunday school teacher. I let you il va comme nous mettre nos avant. Elle va trouver candidat American president. À mon vote, les gars d'accord avec Jimmy Carter va become a president of America. Mais quand le son de Jimmy Carter a dit journaliste ou bien c'est il y a un élection de plus ni de niabios. Les sont des scottiques pour long d'avoir le sénateur l'élection. The governor, then Sunday school teacher. Now, let's go. American president. Can you teach Sunday school again? FB. That you admire. Naive chodo, la sessenai. Kakako imabakshio, mauba ni chiona ibe tuko, imabakshio Sunday school class over. Ya resign here. Be imarba ni shoko. Brother, donc alors, every year resign. Il m'a gagné président. Il m'a assis sur les soupes sanitaires avec du pays en Amérique président. Il a resign. Oh, okay, merci. But please, son way à l'anglais de let's support the next year. Maybe I just. Mais let's support your man le blanc. Doit oui, number one l'Amérique à tête. Son way c'est pour Claude le tio. L'oni, la blanc. Oui,
Fiɔbe srɔ̃. Nene srɔ̃ ble ma ne srɔ̃ ezu fiɔbe ya lo. Elagbe le sɔpɔti be ne gba yi srɔ̃ le school teacher. Nyɔnua be nu ekea. Ebe ne yi srɔ̃ la do o srɔ̃ le school teaching better you no resign now. No gblɔ be yi srɔ̃ do just minute vɔvaris. Be yi ma da si ma gbɔgbe. Choir bete le la ɔdzi. Ọ̀pọ̀ nya Yesu. Ne le nya Yesu wo practice yi la to sia me. Wo ha dzidzi la nye model ame ɖe la mɔmi and sister ma nɔ abe yie. Sɔ ɖe so teacher ame geɖe le akɔwɔ ne Kristo. Wo le bɛndio magbe tsitsi ɖeke ma tsɔ le me ne mega Kristo. Jini kaka nye sireke Paul nye. Ani chioma ide kaili president ikana nduchi America president sojoro yo. Baba lona tocha aba le son de so materialas. So tano no di ma de sinoa butama chuchi. Amen ni Yesu Kristo ari. Le jipokla ni ba after God ye. Not the one. Amen. There's a gun in the book. But you play. On va bouger pastor sur Dadasini. Even leader yo. Na no do a coffee no do a wapone Kristo. Amen. Que fait que ta cible do kana. Where son les scoop dans l'eau. La so gloire. O shabalo hayon la so ya no se sembanya. Mi troji me tutua. Mi ko Yesu a dit se tutua. Président actuellement le son sous pas kakavagasi aglobele ten actuellement doit connaître lundi ya ta situation ba no odo ma ba mo ba le ta besta no odo me ano chata ya opsiodo ija va sumo do ai ka jaju den ma odo ya we brother le ma do ala ko mo do nyano mi o la papa gede chum mi no ti si le kemi boblemi jogami ostatobe amoro la deche gamon keke ja no keke ma la jobo ezike ba la tomba andra pokui wi ebe so ile pokui oui na oui be diable eyata glonya di na glona o bena alla apoto Yehowa glo esi nyazuko oda mele mi apo yodo mbe Mana nyado atso nyapo yodo no. Eyi makromi. Ayi nyapo anyi ganshi. Masei megale. Nya duko. Nya tisibe nyenye Yehowa. Nama hu nyapo yodo. Eyi mana nyedo tso nyapo yodo ma. Ma denyen bokon miyama. Ma se imela. Nem miyakbo abe. Eye ma plomi. Ado miyape anye ba jish. Nem miyak jesi be nyenye Yehowa. Yehowa be nye igwe. Eye ma weha. Ma se imela ma mbidel. Promise Gandhi. Ndo la be yodo na. Ole ya glona magbagbo yo mo popo haro. Yodo lo tronjo. Vama be ya do random. Minyani na yodo. Yodo susa. Yodo ina fine na mabele nchela. Ikomo pa pone do ha. Selon. Na natenyi yodo le chiwa. Ma chipe na kala na chewa sem koteti la dojo en ke de we wo Israel dio le no but ma promise obi ya do da lo we yodo e bia so ma blo am yo na ni yodo no sa Israel ba tro le biwa we le yodo ma bia praise the Lord amen de yodo no a hi to wa di la yo to se me lo. Non voyez anglais.
Israël dit au photo au théorie au songe. Allez y ouais ya de ora lo yo lo. Yo do nyi wo son. Na me yo ja. Na jere ka je je le ko. Lo de yo do baba. Le la pe ka ke bo na do ji ni yo do no. Be ma cheo. Ma chele to bi mo ga chele ron shi mo ga chele ga do. Mo ga chele te ke mo be ya so yo do adio. Be yo do de la wa di le yo do. Alors on a mauvais à te orale. Et à ta faut pas de sia de bonbon que n'est yo do no do dal me bele yesu comme mauvais yible. Amele ni mawa bon son na plan ba wole. Ebe yible bi ya we ha. Imagine c'est bon. Et yenye bokon petit petit. Spiritual resurrection. No lie de na chu na chitra dalem. Never rise dalemo. You will be there. Bopo matoe. Apobe nsila le de yore. Yesu yima kake du dalem. Mal mo we sai be juna chimo. Edu mbenaude padru dalem. Bodo mbenai Israel mawe. Oldru dalem. O totalmente ho na gbeho. O pon san lo ji le popon mo di ti bo san to ma to gbe da poto la na no mo san le ye ni ne le te le to le ko jo le don le fa do po be do da church mai yo na complica de te yo do be ni tak bi ya le dro da le ma le dro da me be le yesu ben kala de lo po se va poto la te be da le me do hoseleji na o tereji ye ima luta mada si te pe siao ne mia atopera te pe be viro liwa mada sile aunti papi koma mi por mi adobera ineli ko Yohane swagwele apeka Yesu pon Lazarus story do na yi podo nan esi be ja ti etu do me anodo le boblon be e papa hobo wa te plan ma le nchio cho on va boji ni la si Ecco il buon show. Ma ho la guardo. Oggi ma Dio se le cibe a quando mai. Le cibe a durare io devo. Io devo che poi buon di là. Magari avevo. La cica cacata. Bibile come buono in cilongo. La puga. Oh, lo von la ima ubo. Lo von la ima ubo. Yaba ichina la goba ikoma kakea. Mama dombenele de di tenya no. Tamia chish. Le maponya no nya bugari yesu buntam. Anale chibe ya doda ne yodone. Na bonve todo subo. Pa do koselech. No yokata ni yodono ares bi yalele dodona leva. Etane le tsutsuke la dubeda. Ene mawi yoge. Abine de ilale yodo de siade na yi spiritual grave and we are you let come out of that through that yodo man to that yodo man you will not be there again in the name of Jesus for 2026 will pass over in the name of Jesus. Yadobe la pota Yesu von come nido biran. Yewa mau mendak penau. Yewa mau mekapo medorich. Di popla ni baola. Nso kakato. Kekeri chaga. Mal de banca. Mal Signor Santo. Mal careto. Mal poco mao. Fiao di pia. Jijime to jijim. Manya donam. Owe tiagi bagi. We panado. We asion so trajijo. Ma ojo bede. Ma si so ajo choma. Ma si so ajo. Kade jo mansion. Jo gon soto. Ne chigon soto. Ya gon soto. Non soto canedo. Adorete.
Mama kapo. Isubondo ya. Lady adio kabel. Ipo mao. Ba konti kokoye. Dodore ji. Lady abado mali Yesu vankawa. Mo mi le kukupe. Beda pomei la vi. Mami le kukupe. Beda bobi abe. Mami le kukupe. Bena demira le yodo. Ade le dombe awe nami. Ben yo de abunani na mi adora lo. Le Yesu vankawa. Malun sendo. Au. Vite kuku no ve hairavi. Diwo no no bi yoda subo. Jiji ni le aussi. Onate. Le fude no abe yoro yen. Ale le plela. Mon le bano be ndoya. Ntuma. Nyonuma. Odo jiji nyima. Boyo doma le fude no. De oda le mele Yesu le kora. Mam do gada bo bi oboma. Nawa dora le mele Yesu le kora. Tolero dora dam. Ma o baton kwa me takon. Na me yo wa no ku bosa. Wa si le bu ku ji mo ro wa peta. Ta gbe so yira o. Ma o so ya yira o. Ko to do de ji. Yira o ji o. Yira o strong. Yira o chomo. Ta gbe ji now. To mama san yira o. To dedi no yira o. Watu wadabo. Wanoi wadafo. Wapi no wadipodo. Na nkera banaoga. Na vano no Yesu wankama. Obia obo woko koi wakpa. O ma adren kore di oji. Bele tamela. Akwebe habani. Bobon neno mi aklom. Neno no se doi. Tu cuidado con la bota. Ve poco acqua vada. A mi susione va oggi. Buono te susile. Ni uti a siwa. Awa ave jimi katai. Sono discuti ciao. No ave jimi katai. Kwayo no ave jimi katai. Amele kama siame. Al tapati tapazendo doa. Controllo in bama. Apato giora da glonyayo. Le braccio becari. Ame yo le mori otobuzi no tapasi domla. Te dio wa pasi obiola kombo to tia dun so wa totore ba ogo. Totore ha Christchurch. Le abadi siati. Le nye ni mo bi wa ba no le Yesu bonton. Ba do ko bi oji. De iba yoji otua. So ota. O manya sikol. Le Yesu bonton. Tu puedas notar. Le petit soin que quelqu'un a si le vieil le délire de Yodome. Là, Yodome le Kumayauti. Amere abe, itotobi, ponle donc à payer coup. T'as bien récent, le cap au brama cap beaucoup. Et on y a mis un noir la bème. Non, nous si on l'a. Et si bio. Lo nko yon lo suboma. Mau enuma dwechi gbeya. Dwechi ne diyo le Yesu bonto. Bagno ene bao to kuji, bao to jeba babi yon chino. Ene kwa sema se inyu ne. Ma vachio. Ma glo le Yesu boba. La mo santo rani. Bobo boma bichu. Bobo ma boma bichu. Le Yesu ta le bichu. Le Yesu ta la non la mosema. Le Yesu ta la clé. Ta connectivité. Man bichu pero le Yesu va comme. Te barabana kukua. Le yabre. Diga chubui tori ezire. Jile tano guigibi tole le jibu konoa.
Apoto ta sileji. Le prier sileno. Mais Yesu encore. Roda, là nous abaissia. C'est ça, là nous abaissia. Mais le dos me tombe à me dire pas de belle Ba on a voir les niates. Na manenyo na Yesu encore. Nous va me taper. Abaro la poiga. Oro di domia dole yako. Dire que Dieu là. Non, pleurer. Ma jawunti. Wano apea, ya nyoge bile tsugera. Neni apea wako, ya kono sa wakbawi. Napre bo suwa. Ima lijibabla, na no sisina mesiamu. Le Yesu ben kom. Metakono wile wena. Yeri chonti kokoedao. Toptitia ile marom. Le jidule Yesu ben kom lido.